Abusia mame Emma wakwa aba na mesanso ena wase Saudi Emergency Ghana TV area ye number 1 channel na Abrini Abribia no wo follow ye dwumadie na wutie na wo fem foto edit wo hofo enne asem bia ba bepiem wo ha sei ye okunu bia okunu dada bia ode ne yire dada efa kwan bi so na oba ne de yaw e kan nsem bi ma enne okunu no yare bia ba beda ne so no eye nsem pi nia wa femu eye tese bra wa bre no enya breketwa nenne okunu yi ene oyire dada ya ba be hye mu ha sei ya okunu no ede chewpa ene nam na ne course wa ha sei no tese eye nije ena apiemu e wa ha sei na men semre no me pesa obeka me ho ne akwakohwe video no na afi ne ne akachi bia no me de ababedan wo like video na share na afi so subscribe for mama yanko ne yanko video no embra kojo na what to say eno akofie wantimi anakaka ntimi now still ntimi okay eno oboy enkomo bi na obai bi bepiem na ma osima ba miensa sai nkomo no a wotim mu na nenko ba ne nche na mne nkasa so me do masina eno me ba e dia sem be down say ene oba bia wo fo na menene jaye enene jaye no wo ya de bi etia mi ana wo bisa mi se ede na waye ana me kire se eda mi tumi na widim mitumi ndidie tumi ko toilet na ono bebi a beko bia no so no obia ka kire me se me no oba bia wo bebi a beko bia no no ka kire me se me no oba bia wo ono oba me na wo no ene ono na me na wo apart from ono no me no oba bia enwe ade ne so ediminya ama nkola no kura no yare ntini nkola no kura muti physics ya mutumi ko school e bi se mi yare mutumi nye adwuma so mutumi na okay it is still a ususu say isusu say onu na ye bibi okay isusu say onu na ye bibi jo memma wakwanya na nka wa bisa no na o mbira mutumi bisa no mutumi bisa no bibia yo mama nene enkasa why madwa ma na what to say pachonya mi ado papa e woni no pachonya okay boy nkomo kakra woni na setena mu e de na asie na de na baaye pachonya menene netwo menene wo nkwalafo enkwalafo no e wo mu ano ono mi jaye no kofa oba foforo nti okofa oba foforo no na oba no so sori a na ode me na mu aduro so ana me sisa de a mintimi me bawo ye den na woni netina wo force abre ni because say o start to suspect no ta be hu no mema bi e wo kona bi num ni ade me pa cho da bi wo hu ni be ma bi ada me pa cho da bi ujidi me pa cho me ba be bisa no na the brebe na o start to share no ye den na mutina wo nan wo ye hu ade me pa cho da bi okay bo me nkomo e enti oba no okofa no oya na ode me nam no so na me say sa wale we de mintimi eye den no okofa oba no me menim ba bia okohu no me meni bi ncha okofa no na eye den na wo so hu se wakofa oba me ko ho no na me ko jiska me hu so oba no o tukotena oba no fie na oba no wa bo container man no tonto ne ya ma ho no ukuni me pa cho na sabre na wo te he me pa cho na me metimi ma me fie adentia na woni ni ntimbom pa cho de bi aden pa cho me wo fam ka so me ye me ho ade nti wo mu no a ma ye me ho ade no wo se o mo ma me enene entina enko ne nchen bi ti sabre no wo science na wo mu be fa wa free ho na ma wo fo no a na dada ni nyina o ma me fa wa wo ba ko ma me fa me no ma me fa me ensa ennan ansa na wo mu to nsa afro sabre de se na agitari ajade na woni ne wo ho na akofa oba ma oba ne dine na mu no so omi bide ono na esese oba no edine ni na madru so e fa free bed bisa o se adan na woni oba ne wo ho na woni oba wo nan wuja ne hokofa oba bi tie ba bia wo kan wasam no a ba bia wugidie ni gina ni nti oba yi ya obi woni mu bia no mema na fie pia bonten na de wo mu a wo su nim se ye no kure ne gitum
Bacho. Na yentimi hu asem na puma sibre. Why? Mommy. Okay, Timothy. Ni nyina de say o betina no fa mo be friend na o betina ni fie on. O mo fie on. Na o ma me ho. O ma me ho e number 1. Nso ya na me hu say one bema ehihye ho. Teacher no ene woni ebi a Mary me hu wa ha na woni bema bi gina ha. Mommy, ono akasa be kan okra. Last time bi one bema gina ba bi. Me hu no odwane. Ono hu na no Odwane be fie. Mary, Me na be odwane be fie obi Mary bema be no. Ono ti ono. Bacho me ne be ma bi anyina ho. Ah. Kase mummy enu no Mary. Bema isa ofa no nyese na no wote me bo a. Inti dia how be a dia sie ni esi atwam. Sa asem no ye no kure na esi atwam a ye ka de bonkuro. Mama me yan kan fa no me ka asem a ye ka no hu. What did they make sure na say? It is a bibi o connect say agitum. Sa wo so ka bibi na se tie no a yema pepe yo ne yema ensema ye ka no mu na ho. Na ye hunu ba bia asem no. Betimi aso anu afi. Yes ah, tena betina e besan tena esi forma kokwa. What am I say? Obeto so be ma bi gina ba bi. Maybe a uhu no no yam hye o ma udwane ya na. Me pacho ye no kure. Okay. Be ma na umpona no no. Me pacho na nya me mpra no. Na de na unu obi gina odi nkomo na be hu kunu na wadwane. Me pacho no na bo masum. Okay, ukunu be bo wasum ho. Pacho. Okay. Mommy. Asema okase mabona sumu enye no kreda. Me mbona sumu e evise na de no susu a me hu one be ma na gina ono na ya najo. Na bo be say. Na bo be 9:30. Me wo so no wa wukitu a. Okay. Ewo ansa na me betu no. Me to na be ma no nti me betu no. No nim se me bo no. Odwane e be fie. Odwane be fie me no. Odwane be fie no. Ana me ba bibia mo no na bika je ne se akola kitu a wawo no waje akola no wa ko tina baabi one be ma agina baabi abata wa ofro de anadwo kra de wujira bonte ko gina bonti esa ye de ono gina won bisa no na wo odwane ye no wa misa be ma no se me yiri na na gina wa anadwo be ya de mo me bi de mpem ho asenti be ma no kra man kan hwe. Okay, tu be bisa o yiro kan se be bisa no wan kan osi nyi wo akoro be ma no nyi ne bibia no no e na bisa enye obibia no na sa anadwo one be ma gina baabi ma be tu so a wo se enye obibia no eto kan na mere me da me ni ko fi empredodo ahina uhu no sa kwan no so be ma hu ni several time ni na ya anadwo ebi o kra mitimi hu no sport bi o ye wo no be friend dollar. Okay, mitimi hu no dollar ho anadwo ba wifo adam bi akola kwadwo de wo kan no kre mommy bi ncho ntroda bi ncho ntroe. Okay, inti den na wo ka se wo ko fa wo ba wo abra na wo ne no ho ben so de o betina o mu fi o no mu no me o ma me o e. Okay, o ma me o e entina ma me ko fa o ba fo na that time so don so ba be je ne masika me basika kra no that time kra me am timi diska bre no o bibia ote nti ade nti ye be fa wo ba yi se unye ne ho ade nti na ya be fa no me so me do me yire me na wo nan na ampa ni ampa so me do no ade na me nko hu abusua no na me nya ne ho ade na me fa ne mra fie se me sa akofo ba foforo mommy enam de we o ye ne nti na ma me man ko no se be ye ne bibia be ye ne ho ade na se be di bibi ko ma abusua fo no na ne na wo nan na me na wo nan. Mary so aso so akofa oba foforo na ye den Me pacho ofa oba foforo na menyem de otoso miensa. Miensa no menene koe ekoda ne fie wo hwidiem. Ge ne bada mu ho no mo. Oba ya no torch ya de da no. Ge no pempu ni sei no. Or ba na ka se me nko bie no. Na me simi de me ntimi nko bie obi. On na se ko bie hwan. Me ne mpra na ofa no na no ne me na me so no. Me ni nko bie no. Ana me simi ntimi mie no. Me ka se me ntimi mie no no. Ana oba no frese wakofo oba fu we se na de na be hyede mu ha sei. Satan so na menyem de otoso miensa. So a mafuru ebo so.
na get na bowred dem won o bowred dem won no atwe no e de na pia bonten no ne koye me ko na me da dem wo ma de ache ankomo we afei na me yanya scenario na afei na ne ma bi ba enti okay enti ode ne koye o trio be ma na de ne ko ne fie na bo be zen na ko ba be 12 o'clock na danfo bi wo ho no e ba ho no be ka kire me say Paul wa anyade e die nti na opemfo wa ma nko a woda dam na se bibi ye osesi ya na obeye den oni gan pia abonten wa ma meda ho no Paul Omi so la wada ne Paul azema o kan enye no kre ge ne bae no Omi utie ge ne bae wo enye no kre na me na me de ayale asa ayewo e na enye no kre me wodie na wo yale ne de ye no kre me so me gina me nyame se ka me kansem asori am ko se me so me nyane hwe nyabutre me nyane hwe nyabutre ansa na nya mape wasempa nyabutre wate angola me susa akola na to awotria no fuano na gani suti ama ofisa gani katra se afa kola ni free ase se me tete no e bi afa kola ni free ase kotego ama ofisa kola na ni na de amokola ye enye na mi anka kola ni na ma je tissue esu ne de tissue ni ti me pese ya obi afiri mu de wa ye de we retring am kwadopo you should have me tell was watching na edu baby a mi braba ansana he wi ase ho bibi papa bi ho na bibi ankoka na enye yere de mpanyifo ne wan meko mo ansana wo ankasa obehu se makoba bi ba ko akomienu nyese no na me challenge de wo ka no but the only thing that I wanted is na me person me tie ba we no mase en na kuma ne na dwene mu eye pain eye wo ya nko na hye me ni enti be de na ho ato ati masie and it says asemi ba e na so me bi say wo no wo say ai ne hu no wo ni akọ ne nche ko bi san say bi ba ye wo me be pi wo no ma omo ema ade wo mu ya wa ye niema bi ama adini afei na enye nsunsu anso wo ma bra boso wa we ya wo hu no wa we ya wo be chini sa nso na ya de eye me pa chaw keke nipa chaw de ma yo bi afache me na nipa na koma nyu enyi nyina ye na blese mu ne ye nipa o ebi no free baby na ma be fra ye mu ne wo mu no we say easy afa me mama no oti ase me papa de odi kan frim me mama ti ase no ka kire ne se ye wo asase bi wo ho no enti one ma wo nan no o me yanko ne yanko do asase no na ye nyaduane kura na nkwala ne be de e bi adi me ku gina ho ka kire me ma na se ne se e mo na kwafuo ma me chantro awo ma sole ame kwanim me on na ti won buta no se me boa kwadwo ne de me ni ka ho moni asema o kan na ya asema be ka che ma mi ni se ni ka fi na ka bente ni won no fo ko ene man manager we can no be ka se o ye carpenter ni o ka tire ni se o ye carpenter ni a e ko be ka tire ni se o kodo o ka tire me ma me ni se e mo na kofuom na masi let me use I word am masi ade ma dwun adwuma okay you can say o kan say me se me carpenter ni de me de anya fom ntina ma me de me di bakrom a se ma me na firi mu ntie won tiri ma ha se me di adanse ni tuma wo kasa no na kama me ni ti ase a kama me ma bodam se masi ni na osi enye fo na ma be ka kire ne se mo na ekofom asama wo kana wo di nine ma sheda me mabu mani aguso o say oni wo na na wo dem na onyem anadu 12 o'clock obeda wo nche wo hwidi mete pa ma sheda na me mo so ama anadu 12 no won ba na wakofa ne ba be bo prum di na tem twe wo yi fe se prison ne aya bia ne prum ade wo koya wa meda ne nche on de nye no kre na ese me oba me de na madam fo bi o hwidi mo efe na Elvis ge ne bae na odin tokwa bae no obepede wo wo ni fi be de minimum akro ka kire ne se we aba me wo ye we ben
Oba ne me ri aba me wo. What they saying? Agba me. Enti no na me ne kuntokwa na me ne ku abonti me no we o inside. Ana me manager me jana ko ma me ko e no na me san ba fi e be die 12 now ban be bo mu be die time be o me fa de say ko jana kwan ja de acha 30 minutes e say oba ba 1 hour madam fu ba ko ho di mo na madam sini ono ko ba ho e no ko ba e be fi obi e be fi obi ko be ko oba no ma oba ne ko na wona nim se wakofa wo ba e na asa akofa wo ni sa ne kokoni mbiem oba wo se wo hu ni se wo ye memasem. Oh, that time I was 30 years I didn't na kwala kitu no wa wonu nti oba no obebo punu mo so no onyim nso ono na eka de he say ono onyim a oba fufura ba bebo punu no if you say oni aha ono ese e kan kure what you say ana mepe no kure na mepe yes asema we ka say oni ene wanya we na obema me ne wa atoto mesrewo we nipa wenye wei oyo ba wonu na wo mamu na onye wei obe ntimi friend me dofu ntimi friend baby ana sweetheart abonidin asema aju America say ai oba de twimi ko abonti me mamba fi wa mbeda bi mu enye no kure be fi be die dade no kura na dwo no kura no be kan no kura o fifi koi oja wo ko ojambo ko eko ni fi madam fu bi ko hidi mo no e madam seni me ba Mary twa nkomo no so na me hwade mamba cho de waka no oboa wone ge ni nyina ne pie ye o pie bonte no wa mabiem ekosi sade ye kye. Okay. Enti enu mu no sa wo ba wo ye me wo ye no enu ye o mo to so sen no I otoso 9 okay enu chi no ba man kan say wo hu baby bebre me bo ha no ma bo ha me pen kure wo so sport bi wo mo area ho nse be man so ansa na obetu na mo bi na bi a wo suspect bi wo so hu sport wa anajo na ja oba no na opi eno so na e no kwesa e pa cho o ka so hu me anajo na wo boa first no I so hu me na no nku an odi hu me sorry am nam sport bi a so me nko baby a. Okay eti e ba ne say o last born no me tell for mo say o see akoda na nyane ba eno kore oh okay Mori the last born ko uhu ni sisi ya uhu na me enti o reject o man mo bia for deji ti o hwe wo mo nyina kama this is the last born uhu na me. Okay, oba be na eyede na wo hu se oba no a wakofa no de na munusu. Nhyira FM. Ma me de me hu ya no me hu no. Me ne na ye ne na wo ho no nto ono me hu. Adwa Mary. Ma. Yankoto ankomo no so. Me ba jo o ka se wo hu me wo dollar ne ade a na wo boa. Okay. Dollar ho kura me mpie enko ho no kura. Ba bia na meduru ne sem se eyede na hu so oba na wakofa no wo de ko aduru so. Ma me ti wo no no. Me ti wa kwa. Okay. Me sorry a me ko se de o ka se me di yale ama no. Me so me ti wa me ti wo kwa. Me kwa sorry. Okay. Eti me kwa sorry na me so me hu se girl ne de me fa baby. Ko baby. Aha, ti na ma me so me hu ye. Okay. Eti wo wachi se wo de wo ne ni ho biem. Me pa cho de bi. Wo wachi wa fa ma do sen. Me kan wa me no. Ede na ode aye wo hu ya oda so wo mu besi ne. Me ba cho me de wonya me ti yale na ka se me na me de ama no. Me tirimu fita enye me na me de ma no. Unim ho hwe. Me nim ho hwe. Ujiji. Me pa cho. Ebi ana waye bibi ma de ya waka bibi. Ebi ana juda sombo adeja kan bibi. Ebi a wasu ogu no so pa. Unse enye se waye ni bibi se obi a odi huhum bi na aye ni bibi but ya woni hwe bi won ma mema ya. Ubetimi edi hu ye wotena se he akosi asibesi ade waye mi sa ne mani nyina no etimi kofasa ha wo yede ba enti kaka wutirim ebi ana wo de yawo ka bibi wo de yawo ye bibi a etwam
Pacho me nye bibia. Onye bibia. Pacho dabi. Se si ya ne ho ya obi ani nu kame wo adwuma bi a mepese odi. Mepese nka wo serew. Se bia wa ye obi bi na ya wo nu wo mu a opa wa chew. Na wakoma to yem ti ne ma me bi se bisansa no. Pacho bibia ni. Bibia ni. Pacho. Oya ye wakohwe ne da. Pacho dabi. Adentia. Oma papa ne ho fa no. E bi egina ne enye. Aden na honkohwe no. Me se si ana oba na okofa no me nim ba bi a wote one oba na nete me nim ba bi a wote ne ba be mu abemu otosu mienu ana one ne yie se bi a okoji sika kura na do otosu mienu no ma na e ba fie ho no na okoji sika no o ma aka ne nyede enko ho no enti me ka se me nim ba bi a wote na me boa eni tire ma onkohwe no ba ne nsem sika de e ba ma onkora ne nya bidi okay oso di kan yare na yare ben anu yale ne de na menim me ana me de ne ko doctor ho no hospital ne share no o mo hwe no kura na de asa me ana me sare ne ba ya wo de ba ya no na wo ja me kwan na me ko me fie no so ko ye si wa hu na kama kasi so apare se wo yale no ka metimi di na ko agugu hospital ho se me ya me ya no no ma sare ne ko se metimi nya sa yeah anu de anisa obi obi ba yo ne sepa obi ne yere ne te onu na kami an pass woni ne kon bible and they say no ka den kenka he eja paul me ma akwanya wo bibi abeka kire oba yi wo pese obeka bibi a kire no omi mi de oni we ka o mi hwe ka oni we ka so si onye mi hwe nti woni hwe ka omi mi de mi ni asem bia me ka kire no ekwa afa so oni ni jai ni nyina ye woni hwe ka oh oso onye mi hwe a o wote ni bo woni mani bo why what bo woni say your ba life ben bacho da bi timi bo mani nya hu antia omi me wa ha ne ye wa ga do metimi a signal simple kwa ma signals wo he so omi dia betimi ka ne say osi maye ni boni ana say maye ni bidia o de on fanche e say me ni oba Nhyira FM. On say a member Pina rely on their egoistic character. A chop on anything. Pachawa, again, over family be me Pachawa as a mina, my buff from be Pina Susa. Oh, me so pray. Because I see a Quanibia or Cassam back, we said, oh, see, Shan is also. I mean, I'm a Pacho. And come oh, they be mean to me because I. Okay. Auntie. Me mount simami no me kwa haba gene dia obeka ho gene dia obeya ho this is the last thing I can do na fe homeopathy for na asum yenti am ye weni se ko base sunsun mu ade bi wo mu a na yawde bi wo mu a ubeyi enu afiri mu akwaje wa yare hwe ama ho atowo enti gene dia obeya ho me kwa haba big mama jo Mary na ho ye die so oko die me ka kire wo ne se me hu na kuma kura wo Nhyira FM. obebie ni ho ani kunu fi na chikofo oba ebe ni de enkanka se wonyem na wampo ba na be chine fi dem woni na koda ma ade achi nti adua die me sre wo ne se ye wudie bie wo mu bia re enye tumi ana enye obu ho kura woman na nisu so for ma wo to obiane se ne nyame bo no ebi se wukura akomapa wukura dempa enti de me sra wo ni se bra po se waye bibi ma hawa jaje njemu a wo jidi se wo njemu a because wo charisma bi se wo njemu a be no beto no makameka e what you say oh I don't feel charismatic man say you know charismatic so you be the womanity so we jemu a papa no beto okay evangelist Nhyira wadaruma FM. bremo na ye me hade naima eja onkwaso yeah yakopo nchira ameno rade ma onyansa mu ndore naima eja mini abema no ba che fra say
Paul. Ana Paul for pay maza. I want him Paul be sound. Paul for. Share. Guys. Paul twa aka. Okọ wan load bi nya ge. Paul twa tura. Enter front. Okay. Share so BGF na ho ani. Okay, no enya iko. Oya carpenter Paul carpenter ni hammer bia wo ge. Okay. Hammer ba ko bia. Obadi na daso. Paul. Paul. O kan kire oba say opemema sem. Enti Paul, me so question tina hana kan okure. Oba no suo na wasu wa ha no. Ha kwampo no wasu. Enim di wo dem. O petem hampo wasu. Oba ya tanso. Oba wo do no betamse no. E di ama. Wudi nani obetamse no. Ne ma me so oba ya bosom timisuru ma. Nti betima gina aka nyame anim no kure se oni abaya we san ye so mfo oba biada. Paul ofa na onfa. What's be? Eya den na okase ne ho mema sem. Okotu so bi butu ne so. Okotu so bi da no so. Unyina so a wo kire se opemema sem kirem. So se gwankwa enu ase wakoto no ba ko. O da bi nti Paul, obi oba ma waduma mu oda. Oba we wu se wo oba agina hoda. Oba we hu bi. That's all. What do what me pam aka say we bitu bi soda. Enti ukoto se wo yiri we bi bitu no so ana. Acho dey bi. But one say we oba na anim ase. Me I put it to you say, o say say o twempena na ge we ho ye wa bufu. Ana no ho ye wo tan. Ana ye wa de say 7 previous we use wa bra nti wo mpeni biem. Na nya kwase ebu na po ye wa. Ofo bi this year. If one at agu nyina ponsa onsa bobo ho. One wa miemia. Oba kase otumi agya no ho ma busua so ate ase yusu. Ene ne wo ba mu 9. Paul wagya no ho. Asa kwaka tense de wo sa de ka egu nanim ase ne se opemema-sem. Nti wo bu oba we kwase abu busua ne kwase a. Eno krampo tumi ma wo yare. Tiemie pa. Oba yensisi no. Oba wonu aduane ma woni da. Paul me pacho oba we se wonu aduane ma wadi da. Wasan da ho ma woni na da wasan awo adi ama me na wo ma. Why no hade? Paul why no hade? Damage control. Just oba wi ase no okay oba ba no why no hade? Enyo oba bia. Onye oba bia ho hade ba wonya bidi. Na boa. Onye bi hwese nya. Paul wonya bidi. Inti Paul what you do so abaya yeni na wo ba mu 9 aja na su woni biase a wo de man so pemema se wa brekọ Paul wo koto se ba ma bia ye dai e da no so won wie waja no ho asan ko fa ma on se onu nachi wa fa ba ko afa mienu afa mienza on se no abeda no problem Paul so ba we timitina ha esunu me aputu to you so ba we wan pa na champata na ne kra ene onu na editia wo ne kra na editia wo sunsum no editia because 7 previous wabu ni kwase a wabu na busua kwase a tia sem okose ne maame tia ase kwa na maame na opewa asem na nanso opewa asem se maame na opewa asem enti maame ni wechi de ode ya ne bani Paul na hima aja wadauma obi sike obe matwa okay ene yamfa kwase a ni hima okay oba nyensani ya didi ni hima yeah enti ma onyansa nkasa yo Nama Paul wuni say some man sima mienu. That's right. Kopo ho man. Na me de ubisa me a. Wa bu oba no kwase abebre. Okay. Yo. Abejafo akasa. Lady nkan bi. Boy. Yanko. Kakra me pese me bisa ra Paul say. Adenti na osusu say oba we nko apart from ma wo no mo hie nyina. Oba we mpe na wo de sa sobo no ebo no. Dan na ma wo dwen say ono pe ne betina yo sa. Mommy ena ikompaibo. Ikompaibo a ena ekosim say me no oba bia wo. Yesu mini na no we. Ono oba bia wo apart from mami. Ti so for crown na de sa adwena hye utirim say oba na wo ne na wo nti ono na wo ye osa na emo nya ma na aka na wo no mo deda no ena ye osa. Acha. Ene law of karma ena ne wodi no. Law of karma ye metimi aka che wan because oba ya odi a odi woni na so o kasa kra wo de
onye se bi o be yi o but once o kasa o hima busa ne nsemi o se onye ne boni bia waka waji ahun kuko abu se na wa ye ne chese enyim obi o ha obi o mbie na man kasa o but na wa ye ne kwa tibete won kwa na so ana wuni eno ti wa ye ne boni ti sade oba hima na obe kasa sa kwa na so fa so na fa ye tu ye na fe ye faith for so be na fe wo hun to what me di na chikwa adane obra no ye me kwajo Paul what the Paul be kwajo Paul kwajo di any say when is her name asinyo mele kuku be pa mami chew mele kuku na wa na besi chew na wo be pa no hu hia ne say sister what na sere kra no sere kwa obwa the fact is say what me at oba bia ye be sinkonya obebo ne kwa edu o di su be ka ho na obedafo anhwa masa su no ya mpata no be ko no obwa asem ne yanka se de wasi asu woni ne ja nfe zeni mi ne ja ache mi ne ja ache when did your buy so be say na tena bi that is said the minute me wa ko go baby for ajo what say one worry me won no ko fa oba ntina me so ko fa ba ma foforo okay ti woni be ma na wo ma wo say ba ko unya be me ya oba say na tena bi okay me ma wo sima me enu se me kwaba wo di won ko si say den na oba say mommy so mo kasem bebre na ajo me na achopa na me pan say manyini so on fa me boni chen ne say Nhyira FM. okay chopa no ba bia wo pa chewo nimpe ira se wo be so ni mu aso ne nsem apa ne chew eye baako ira se wo be bu nkotoje wonanim apa ne chew eye mienu ira se wo be bam no apa ne chew whichever way iti mama o ABC yi baako na enko e pa chona na man ka miswe na repeja uti o boni bia me obia no de feche me se bia me hu me to me pa cho sorry ama wan so ni mu kakra o ma papa o ba cho ma so iti dia o so ka na ka che ni fufuro Nhyira FM. oti Nhyira FM. se me pa chona boni bia me obia de feche se bia me so me nya hu to Nhyira FM. piao oh na iti wan hwe so na sorry ma mama monsa na na biasi no de be ne say Mary toni mu na papa kwa ne ka fi ne hu ya na true na papa wo fi akoma pam o mama me no mo jai die enso ya na true papa wo tin fa ne sam fa em bam no yo mo ya ne dem bi ni no mo ya de wa na ne ko ko mo na wo sala life te oba ye to ewu so mo ade na hini ba mi ye na mi ye mi nya kwan ni nko asa di wada so ade chira da che mu ni ade nya ade Nhyira FM. okay yenti a ye we nyina ne se ye hu no bi pen na ade a chew party ni ye ene se eyi ya ofuri ni pam obi ho ade a wo twen nyina ye chew pa se be pa ma chew na me ya onu mfiri mu wonya ohwe o but obey ye niam amiensa bisa wo hwe ya oyi ne mpabo afiri ne na ase one wo se wonte ho kwa o se o nyankopon ode ne ho atwe so na sorry a wokọ eno na okomo hu se we ya ye se we ya ni se but oji chew pa na tumu no mama ni bu baako otena se o se da bi se bu biem ana ma hwe no wo hwe se bu biem wo bo a
ɛna ɔsabu biem ti ansa na oyi na mu mpaboa na ɔno obu nkotodwe de ne nsa ato na beti sɛ me de oboni akyɛw obi wie ya agro enti kwadwe diaka and say obekwa akwaje hunam ayarehwe. This is all I wanted. Na me per se me hu oba na me say ya obi wo mu ampa so adadi Mary wakuma atwo yem say no ahe na wotie he say ono na wo say hu ba bia tie wage atum say wafo ba ko oni haw we mum sebe ya bibini ane mo papa nti onu so betumi atwa na nya behwe oni me bia tie oni ba bia tie nti Mary ewo mu a frɛ no bisa sɛdeɛ ne ho sitie sɛdeɛ woboa ne kane nipa wowu a ne yɛnya ahwe mfiri mu yɛde ne ma doctor ahwɛ no sɛdeɛ wotu ananomɔde kan na tifa wani di akyire bi na yɛ mmoa ma ne ho ntɔ no na wonya ahoɔden fa nkɔda nan ɛna fam wate maseɛ why akopɔn so nhyira sɛ wɔyi bibia firi mu wate nso woma wɔ ho ti woma afrɛ no na wona ne ni nkɔmmɔ mu create that relationship no wɔ mo ntam. Oh, another boy. Yeah. Auntie. Oh, me no so no I no let you know me ba pani na te apana no wo. Oh. Empa twan. Ah, bra. Baby bra. Bra. Akwa no fa pa. Bra. Ba. Kwaku solo kura so umra. Bra. Bejina ni say. Come. Hey, catch your man wow. Come on, what a 20 I over German chain. Why? What's a papa? Quite good. What's it? And one has one to the home. Our dear Rebecca Boom, what's it? Money tea. And Mamma be to your power for both fees or some one master fair mouth. Fair. So 18 years, my boy. Okoswe. Okoswe. No, me sister. Wakra. I don't go school on we no. I don't papa so I'm la say no fan go school. I don't want me and fan. Hey, sister. Obo say just Obo school you can't spoil this beauty. Who is I am of the way? Kwajo? Bobo ahun sukufu no kwa no se se ya ebi mu da so ko enya say oyi say 35 when you say 18 wow one so mpana 20 ba na 35 and then 20 na kola ni 35 because you say so mama e be fa no mama ko tranka o ma say jai what is it they are making me ayabo say say no me de ubeka nhyira bodo me ne me manager bekasa ye dwumadie na ese se ko school yes kwadwo di beba na yanso ya boa bi kakra ye benya no ye de beboa wo mia na ja me de me hu si ho na me ne manager akokasa Mr. Jimmy Agla se yamfa wo nkan kwada na ye behwe wo mo no ho na papa ti asinti ese se o support o de kakra ba na ko school wate ubekwa SHS wate ai o ti ono me friend na ko tejuma no and I don't give a fuck about them na Nempra baya me free akra baya ana one na me wa akra mbona me ka cho say na menya St. Teresa's ana o say membra me ba o be transfer ama me na mako awu Collins me ba no so ye ko dia o say na down for bi was uni or ye on yeshe ana me so me to on Nhyira FM dia na say me so edwuma no pasa sana me kai o munyi na obi afama nkosu edwuma nti nipa na o ka so de me call ana o de me ko to until your boyfriend that's hey auntie what power can because baby I didn't direct con one mam na kokon kra so hey Come say I am mudi ne be ka da chi asem wei wo hye na Saturday pa na ne tunu de nyama kwadwo wo ko hospital kwa na we hye na Saturday o mo panie no ndata wa kwa de man kasa bo panie oh da wa ku solo ani ayi se o mbeboa o am wa because you didn't I'm so mbeboa den manako
anya to odi ntia amusi ga akola no ho fo mbabo. Okay, so yede juma yede enjirabo do juma tin na da yesre se de enkoda ne sia dos wa fi no anu odin we ya juma yede die ni etini srebu bi wote na ye muama nkoda yi yentimi fa wonu musisi ye ne da ache ene wonu eti yede obeka ho wate mi wi mi de odi okwa koma manager na mama programs manager so ya we na afi we ye January at all cost. School be a school, they bring your be abako. What a catch a boy and say you want to go to school. Sam Juma ye, but umro so peace, I'll wait in school. What a all right. Coco Transi, I yachambra. What's us, mammy? Oh, Quajo, Odachin econo. Odachin. Ntinya mahusu wani obi jina nkwankwa ni ase ntinu mayima ni ma o se uba panyini ese so mo ni da ho sa wo towa mo ni na ho what if nyankopon di mu nsu enu ala nka mebeka no ohun pa to wa wi why now the yen schedule nyankopon ebe ye abusia mame ena wasesa oji brand ye ko share video no by say ni ye hwehwe ne ye hia ne say asumdwe ebeba na ya hye ama asumdwe abaidie na ye di esi ha say ye ni sheka biem ye gya ne nyina e de amachedi ampon na wono ankasa aye na adwuma ye nsemre ne ye de besia na da se ne ye de story for ba ye de ba bedan wo like video no na share na fin subscribe na drop your comments no comment section na bibia ntimi ntata na akwen medina na nakosia adepa ahanso eda so aye emergency Ghana TV. That's a neck, macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.